Muhammad Jawad Hosseini, Deputy Chief of Mission Jong ke Iran. Ula kentui kiri kiba i jaga syong suk syong san kum ke India. Bakin penram ya kata ke cingle jong ke Israel. Ula penpau bawatlah kata Iran kalapan krek nak kapta ke cikan at ke bajrok. Ndrai kabha ban omlet syakawe pat ke kerdang. Ha ke cikan ban katanat pathai kubur jong ke ANI. Hosseini ulaong ba ke Iran kelapan i yaki kartu kene kicingla kiba om syam latip mensyua kelapan i yaki kartu kene kicingla kiba thmai wat kino Israel ru kilalingo ada kiwat ya kicingsuk gilaya tho hakiri baswa wan penram yaki Israel kano kecing sangat thma kam mentoy kelapan krek na kapta kicingale kabajrong bat kabha ban om lej syakawe pat ka kerdan namarkan omlong na kabanta kacing mentoy jong ke Iran. Habakan tho ya kacing keno mbaka Iran ke shimbanta shirham haga program peniso nuklear. Hosseini ula keno mbaka Israel katemu ban penkela ya karkom sensyar hati Iran ka kaba ula batai kum kacing penram pamarwe jongki. Itiar nuklear kimdon jaka haga buat yada jongi. Ila ban yada ilade nyamdon kami kitiar nuklear barok kini kicing keno baka Iran ke penduspa uranium nakam ta kicing temutiar kilong kiba bakla kisuat ya kawepat kathong henrei hakini kisngi ke thuisai bakilong tan kiri jem jongki ulaong kamen shwa kisipai Israel kilaong man hakamet juga ski basau kata hakakat kendai tarik jong benai jun bakila siat iki bon teliki thong sipai hakaleng ke Iran hakacing hertma kabapod renti hakashimen hakacu kapor kisipai pahara jong ke Iran kiletho bapalat chispa teliki drone kibaile persya lapan her ha Israel hakasngi basau shosho kinamding jong ke Iran kilasiat ya soroka hospital ha Israel bat kilasiat iki yingsa abriu ha Tel Aviv hakasngi basau hakabakilaman sau palat ars pangut kibriu pat wan ra'ru ya kejeng julor ka bajur omdei ban sya bandon menteri dari jong ke Israel Israel kats ulapan mi ya kejeng maham ke bating ya kinong yalam ba klidu jong ke Iran da ka boong bau Ayatollah Ali omdei ban beteng bandon ulapan rab pala ai jing betha ya kisipai Israel pan penlong ya kejeng temu jongki ha kanu kador ka kanun sipai Israel kala sya betha bat katip baknang ban pen urlong ya barok kicing temu jongka une ubreu umdei satya ban beteng bandon ang ukats ha kicing tho jong u hapreng kene kicing kanat ka White House kelapan pau presiden jong ke Amerika Donald Trump unrai hapo ki artayo banwan laun hiertmana ya ke Iran susu ka White House kaletho bau Trump udang kermen ya kalat ka bakrau bakacing keren kinla ban pen urlong yi kicing dawa jong US pat ke Israel halor ka program nuklear jong ke Iran.